مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت. آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати рӯзи модар. مادران و بانوان محترم و خواهران و دختران عزیز، همه شما را به افتخار روز مادر که در آغاز فصل زیبای بهار و در آستانه نوروز فرخنده پی تجلیل می گردد صمیمانه تبریک و شادباش می گویم. با هر یکی شما پیش از همه سلامتی و خوشبختی و اقبال نیک و خانه آباد آرزو می نمایم. با آغاز فصل بهار یعنی احیای طبیعت، برابر آمدن جشن مادران و بانوان، نشانه پاکی و زیبایی و آفرندگی موجودی مقدس مادر می باشد. این روز مبارک نه تنها رمز احترام به مادر و ارزگذاری به مقام و منزلت و قدر و قیمت او می باشد، بلکه نشانه اعتراف سهم بلند زنان در پیشرفت دولت و پایداری جامعه به حساب می رود. مادر رمز جاویدانه حیات بشر، مهر و محبت پاک و به آلایش و سرچشمه اخلاق و آداب حمیده انسانی می باشد. زن مادر در تشکل شخصیت فرزند، پایداری عائله، آرامی و ثبات جامعه و پیشرفت دولت نقش بی‌نظیر و بی‌بها دارد. زیرا رشد جامعه با زحمت شبانه روزی، صبر و تحمل و محبت صمیمی مادران با تعلیم و تربیت نسل‌های سالم و سازنده تأمین می‌گردد. بزرگی زن مادر در طول تاریخ از جانب هزاران نفر متفکران و حکیمان و فیلسوفان و شاعران معروف دنیا به طور شایسته وصف و ستایش شده است و این عنعنه با صمیمیت و محبت نسل‌های انسانیت من بعد نیز ادامه خواهد یافت. زن مادر همچون موجود آفرنده فرزند نه تنها فرشته حسن و ملاحت و نفاست و زیبایی است، بلکه چون محور خانواده
پیوندگر عائله با جامعه می باشد. این رسالت بزرگی است که مادر آن را در طول هزار سالها همچون نگاه دارنده زبان، فرهنگ و سنت و ارزش‌های نیک و سازنده ملت باستانی تاجیک اجرا کرده در تشکل خودشناسی و خودآگاهی ملی نسل‌ها نقشی برجسته بازیده است. امسال روز مادر به سال برای مردم ما مهم و تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی کشور محبوبمان راست آمد. در رابطه با این می خواهم با افتخار و قناعتمندی اظهار نمایم که بانوان و زنان وطن دوست ما در دستاورد و پیشروی ها و آبادانی و سازندگی سرزمین اجدادیمان در ظرف بیش از 13 ساله سپری گردیده سهمی بزرگ گذاشتند. من در ملاقات و سخنرانی های خود بارها گفتم که زنان و مادران با ننگ و ناموس ما هنوز در روزهای نهایت مشکل آغاز صاحب استقلالی در برقرارسازی حاکمیت کنیستانی، تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی سهمی بسیار ارزشمند گذاشتند. با در نظر داشتن سهم و نقش زنان و بانوان در حیات دولت و جامعه از جانب حکومت مملکت برای بلند برداشتن مقام زنان و تأمین نمودن حقوق آنها یک قطار قانونها، استراتژی و برنامه‌های دولتی و دیگر سند و نقشه ها قبول و عملی کرده شدند و حالا عملی سازی یک قسم آنها ادامه دارد. امروز بانوان و زنان و دختران ما همچون شریکان با اعتماد دولت در تطبیق هدف‌های استراتژی ملی فعالانه سهم گذاشته ایستادند. تأکید می‌نمایم که احترام به زن مادر نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه ضرورت سیاسی و اجتماعی دولت می باشد و حکومت مملکت از روزهای اول صاحب استقلالی حفظ حقوق و منفعت‌های آنها را یکی از سمت‌های کلیدی سیاست دولتی اعلان نمود. زیرا تجربه تاریخ ثابت می سازد که جامعه‌ای که به زن ارج می‌گذارد ثبات اجتماعی، وحدت ملی و رشد استوار در آن تأمین می‌گردد. با مقصد فراهم آوردن امکانیت‌های بیشتر برای دختران، یعنی باز هم بلند برداشتن سطح معرفت آنها، حالا در کشور کوتای پرزیدنتی عمل می‌کند که با استفاده از آن هزاران نفر دختران لیاقتمند از منطقه‌های دوردست مملکت امکان تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را پیدا نمودند. این اقدام همچون سرمایه گذاری به آینده ملت
من بعد نیز ادامه داده می شود. زیرا هر یک دختری تحصیل دیده معنای یک عائله باسواد، یک نسل معرفتناک و یک جامعه پیشرفته را دارد. بزرگان گفتند که دانشمندی مرد سبب سوادناکی خاندان است، ولی دانشمند بودن زن عامل دانشمندی ملت می باشد. زیرا زن دانشمند و صاحب معرفت نسل باسواد را تعلیم و تربیه می دهد. واقعاً مقام زن از جمله مسئله علم و دانش آموزی او در دین مبین اسلام نیز بارها تاکید شده است. در اولین آیت کتاب آسمانی خداوند قرآن مجید کلمه اقرا نازل شده است، یعنی خواندن و از خود کردن علم و دانش تاکید گردیده است. در حدیث پیغمبر گرامی حضرت محمد نیز آمده است که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. امروز زنان و بانوان تاجیک در همه بخش‌های اقتصاد ملی، کشاورزی و صناعت، انرژتیکی و ساختمان، بانکداری، صاحبکاری و خدمت رسانی و بخش‌های دیگر کار و فعالیت می‌کنند و با تشبثکاری و مسئولیت شناسی خود در رشد و پیشرفت کشور سهمی ارزنده می‌گذارند. بانوان و زنان ما اینچنین در فعالیت مقامات نمایندگی، ساختار و مقامات اداره دولت، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق نقش نظررس دارند. یعنی حالا در کشور ساحه نیست که بانوان و زنان در آن سهمی ارزشمند نداشته باشد. دستگیری صاحبکاری و هنرمندی زنان، جدا نمودن گرانت‌های پرزیدنتی، پیشنهاد قرض‌های امتیازناک و تأسیس جایهای نوی کاری امکان دادند که مستقلیت اقتصادی آنها تقویت یافته رشد بی‌سابقه هنرهای مردمی تأمین گردد. سال 2025 برای دستگیری زنان صاحبکار و هنرمند از جانب نظام بانکی 8 میلیارد سامانه قرض داده شده است. همچنین خاطر نشان می سازم که در شرایط معاصر جهانی شوی و افزایش تهدید و خطرهای گوناگون با مفکوره نورسان و جوانان مسئولیت زنان و مادران باز هم بیشتر می گردد. پیشگیری از خرافات و تعصب و افراطگرایی و بیگانه پرستی پیش از همه از محیط عائله آغاز می شود و در نوبت اول محض مادر می تواند در ذهن و شعور فرزند حس وطن دوستی، خودشناسی و احترام به ارزش‌های ملی را تربیت و تشکل دهد. ما باید خوب درک نماییم که تربیت درست فرزندان کفالت سعادتمندی هر یک خاندان، ثبات جامعه و امنیت
دولت می باشد. اگر امروز مادر فرزند خود را برای آموختن علم و دانش از خودکنی کسب و هنر و زحمت دوستی و سازندگی هدایت نماید، فردا جامعه و دولت از مشکلات و بدبختی ها امین میماند. بزرگان گفتند که تربیه فرزند هنوز از بطن مادر آغاز می شود و با مهر و محبت مادر تشکل و رشد می یابد. از این رو از همه مادران و بانوان عزیز دعوت می نمایم که به مسئله تعلیم و تربیه فرزندان و مخصوصاً آداب و اخلاق آنها با مسئولیت بلند مناسبت نمایند، آنها را به آموزش علم و دانش، کسب و هنر، احترام به قانون و ارزش‌های ملی هدایت سازند. زیرا آینده تاجیکستان صاحب استقلال محض در دست همین نسل نو است. همچنین مادران و بانوان ارجمند ما باید در رعایت مقررات قانون‌های ملی درباره تنظیم جشن و مراسم و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک همیشه نمونه و پیشصف جامعه باشند. زیرا زن و بانوی صرفه و سرشتکار برکت منزل و سعادت خاندان است. خصوصاً در شرایط بسیار حساس جهان معاصر ما باید از زیاده‌روی و اسرافکاری و نمایشکاری و ظاهرپرستی خودداری کنیم. همیشه در فکر اهل عائله و فرزندان خود، یعنی در فکر زندگی بهتر باشیم. مادران و بانوان تاجیک دوام دهندگان کار و پیکار زنان قهرمان و تاریخ ساز ملت کوهنبنیاد تاجیک می باشند و ما از آنها افتخار میکنیم. ما جوان مردان یعنی فرزندان شما، مادران عزیز، به قدر شیر پاک و بیدارخوابی و زحمت‌های شبانه روزی شما همیشه میرسیم. شما را صدقاً دوست می‌داریم. شأن و شرف و قدر و منزلت شما را دائم پاس می‌داریم. ما تمام عمر شما را همچون فرشته آفرنده و تربیتگر و تعلیم دهنده نسل‌های سالم و ایجادکار به طور ارزنده و شایسته قدردانی میکنیم. با اظهار سپاس و منتداری برای زحمت فداکارانه و خدمت صادقانه اتان به وطن، بار دیگر همه شما مادران و بانوان گرامی و خواهران و دختران عزیز را به افتخار روز مادر از صمیم قلب تبریک میگویم. به هر یک شما سلامتی و خوشبختی، اقبال نیک و در جاده وطن سازی و دولت سازی، تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان برای کار آرزو می نمایم. جشن مبارک مادران و بانوان
و خواهران و دختران عزیز. در ادامه سفر کاری به ولایت سوغد سروزیر کشور قاهر رسولزاده در ناحیه اشت با روند بنیاد نیروگاه برق آفتابی با اقتدار 250 مگاوات شناس شد. ظاهرشاه تقی مراد گزارش می‌دهد. در ادامه سفر کاری به ولایت سوغد سروزیر کشور قاهر رسولزاده در ناحیه اشت با روند بنیاد نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 250 مگاوات شناس شد. این نیروگاه برای تأمین 115,000 خواجگی با نیروی برق در مساحت 750 گکتار ساخته شده ارزش لایحه‌ای آن 125 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. اطلاع داده شد که در ساختمان آن نزدیک 600 نفر از اهالی محلی به کار جلب شده است. پس از به استفاده دادن نیروگاه 30 ساکن محلی با کار دائمی تأمین می‌شود. طور ذکر گردید در نظر است که آینده نزدیک وصل و نصب پانل‌های آفتابی آغاز گردد. قاهر رسولزاده بنیاد نیروگاه‌های آفتابی را قدم استوار در راه رسیدن به استقلال انرژتیکی کشور نامیده برای جانانگ نمودن کار به مسئولان دستور و سپارش‌ها داد. ادامه اخبار. روز مادر که همزمان با آغاز فصل بهار موسم احیای طبیعت تجلیل می‌گردد، رمز پاکی و زیبایی و آفرندگی موجود مقدس مادر می باشد. این روز نه تنها رمز احترام به مادر و ارجگذاری به مقام و منزلت و قدر و قیمت او می باشد، بلکه نشانه اعتراف سهم نظررسی زنان در پیشرفت دولت و پایداری جامعه نیز به حساب می رود. رشد جامعه محض با زحمت شبانه روزی، صبر و تحمل و محبت صمیمی مادران به تعلیم و تربیت نسل‌های سالم و سازنده تأمین می گردد. بخشیده به تجلیل روز مادر در شهر و ناحیه‌های کشور چورابینی‌های ادانه دایر گردید که از جریان برگزاری آن همکاران ما گزارش می‌دهند. امروز با ابتکار وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بخشیده به تجلیل جشن فرخنده روز مادر در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی چورابینی با شکوه فرهنگی برگزار گردید. ضمن چورابینی فرهنگی ابراز گردید که مادر سرچشمه خشک‌نشونده حیات، عالیه حسن، حیات بردوام، اساس هستی فرزندان، عشق بپایان، بهار بخزان و دولت جاویدان است. تجلیل روز مادر که همساله در روزهای اول فصل گلریز بهار در سطح دولتی و با تنتنه و شکوه خاصه جشن گرفته می شود، رمز نفاست و پاکسرشته، زیبایی و محبت و صداقت نسبت به زن مادر می باشد، زیرا که زن مادر آفرنده حیات، تربیتگر نسل‌ها، هدایتگر نورسان و جوانان برای نیک و پایداری عائله می باشد. تاکید شد که مادر تاجیک دوام تمام تاریخ تربیتگر فرزندان نابغه و خردمند، صالح و پاکطینت، وطندوست و وطنپرور و هنرمند و سازنده بوده این رسالت مقدس خود را امروز نیز با عفت و شرف ادامه می‌بخشد. در سطح دولتی جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیاد حکومت کشور نسبت به زنان و مادران و دلیل روشنی در دوران استقلال دولتی به مقام و منزلت خاصه صاحب گشتن آنها میباشد. با نظرداشت آنکه زنان و مادران در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور نقش بسیار ارزشمند و مؤثر دارند، حکومت کشور مسئله تامین نمودن حقوق و منفعت‌های آنها را در مرکز سیاست خود قرار داده است. در جریان چورابینی با اشتراک هنرمندان شناخته جمهوری برنامه با شکوه فرهنگی دایر گردید. جمع‌آمدی با شکوه ادانه به مناسبت تجلیل از روز مادر در تالار اساسی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با تماشای نمایش ویدیویی که بازگو کننده خدمت‌های زنان و بانوان نظامی و جسارت گردآفریدان این ساختار قدرتی بود شروع گردید. ذکر گردید که در زمان صاحب استقلالی کشور جهت بلند برداشتن مقام و منزلت زنان در جامعه از طرف حکومت مملکت تدبیرهای مهم و سریوقتی اندیشیده شده است. از اینجاست که دوام سالهای اخیر در وزارت مدافعه و ساختارهای زیرتابع آن با وظیفه‌های راهبری کننده جلب کردن زنهای قابلیتناک و تشکیلاتچی زیاد گردیده، اینچنین شماره نمایندگی آنها در قسم واحدهای حربی افزایش می‌یابد.
дар ҷараёни чорабинии идона занону бонувони ин сохтори муҳими низомии кишвар бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар қисмати фарҳангии ҷамъомад ҳунармандони ансамбли шарафи вазорати мудофиа дар якҷоягӣ бо дигар санъаткорони шинохтаи кишвар барномаи ҷолиби консертиро бо суруду таронаҳо дар васфи ситоиши зан модар пешниҳоди ҳозирин гардониданд. ҳамин тавр дар доираи тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба рӯзи модар дар муассисаи давлатии мададгори мудофиа, раёсатҳои навъҳои қушуни қувваҳои мусаллаҳ, пойгоҳи қисми воҳидҳои низомӣ ва муассисаҳои таълимии ҳарбии вазорати мудофиа низ чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, конферансҳои илмӣ, назариявӣ ва мусобиқаҳои ҳарбӣ варзишӣ доир карда шуданд. чунин чорабиниҳои сатҳи баланд қудрату манзалат ва обрӯву нуфузи занону бонувонро дар артиши миллӣ нишон дода, боз ҳам аз бузургиву хизматҳои шоёни онҳо дар замони соҳибистиқлолии кишвар шаҳодат медиҳад. дар маҷлисгоҳи бинои дастгоҳи марказии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва ҳайати васеи кормандон бахшида ба таҷлили рӯзи модар ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ҷиҳати таъмини фазои мусоид барои иштироки занон дар идоракунии ҷамъиятӣ ва давлатӣ шароити ҳамаҷониба фароҳам овардааст. занону модарони тоҷик тараннумгари зебоӣ, нигоҳдорандаи меҳру муҳаббат ва идомабахши оинҳои неки гузаштаамон буда, дар замири фарзандон меҳри ватан, падару модар, эҳтироми калонсолон ва арҷ гузоштан ба инсониятро ҷой медиҳад ва чун боғбони насли одамӣ онҳоро парвариш менамоянд. ин аст ки занону бонувон дар тоҷикистони соҳибистиқлол мақому мартабаи худро дошта, ба онҳо ҳамчун олиҳаи ҳусни зиндагӣ эҳтироми хоса ба ҷо оварда мешавад. дар доираи чорабинӣ инчунин баромади як қатор кормандони дигари мақомот вобаста ба нақши зан модар дар ташаккули ҷомеаи башарӣ ва тарбияи насли навраз шунида шуда, аз тарафи онҳо таманниётҳои нек ба тамоми бонувон ироа карда шуд. ғайр аз ин дар доираи ҷаласаи тантанавӣ барои хизмати софдилона ва гузоштани саҳми арзанда дар густариши фаъолияти агентии занону бонувони мақомот аз тарафи роҳбарият бо тӯҳфаҳои рамзӣ мукофотонида шуданд. ба ифтихори рӯзи модар дар кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. ба ин муносибат масъулин бо эҳтирому арҷгузорӣ бонувони дастгоҳи марказӣ ва зерсохторҳои онро таҳният гуфта, иброз доштанд ки модари тоҷик дар тӯли таърих фарзандони фарзонаву донишманд, ҷоннисору қаҳрамон, далеру ҷасур, ҷавонмарду диловар ва ватандӯсту худшиносро ба дунё оварда тарбия намудааст ва барои хизмат ба ҷомеа дуои нек додааст. дар асл зан мураббии инсон, давомдиҳандаи насл ва нигаҳдорандаи забону фарҳанг буда, бо сиришту замири покаш барои ҳастии фарзанд, ободии хонадон ва осоиши ҷомеа талош менамояд. дар чорабинӣ ба занҳои собиқадор ва онҳое ки имрӯз дар пешрафти соҳа саҳм мегузоранд, аз ҷониби роҳбарияти кумита тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. барномаи рангини фарҳангӣ ки фарогири суруду таронаҳои саршор аз бузургию муҳаббати беолоиши модар буд, анҷомбахши ин ҳамоиши тантанавӣ гардид. рӯзи модарро кормандони вазорати саноат ва технологияҳои нав бо баргузории чорабинии тантанавӣ хотирмон таҷлил намуданд, зеро имрӯз дар ин ниҳоди давлатӣ дар баробари мардон занону духтарон низ фаъолият намуда дар рушди саноати тоҷикистон саҳми назаррас мегузоранд. ба таъкиди иштирокдорон, занону модарони тоҷик ҳамсафу ҳамқадами замон буда рисолати модариву қарзи шаҳрвандии худро дар густаришу такмил додани арзишҳои наҷибу волои инсонӣ, бахусус дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ тарбия кардани фарзандон ва бедор сохтани ҳуввияти миллӣ, таҳкими худогоҳиву худшиносӣ сазовори эҳтироми аҳли ҷомеа мебошад. дар фарҷоми чорабинӣ ба хотири дастгирии занону духтарон ва сазовор истиқбол намудани рӯзи модар, занону духтарони вазорати саноат ва технологияҳои нав бо гулҳои баҳорӣ ва тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд. дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
ба ифтихори ҷашни фархундаи рӯзи модар чорабинӣ идона баргузор гардид. Дар ин ҳамоиш идона бо унвони фаъол, собиқадорон ва кормандони агентӣ ширкат варзида, фазои гарму самимии ҳукмфармо буд. Чорабинӣ таҳти унвони модар сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯи зиндагӣ доир гардида, дар он мақому манзалати зан модар дар ҷомеа ва саҳми арзандаи бонувон дар рушди соҳаи меҳнату иҷтимоъ таъкид карда шуд. Зимни баромадҳо зикр гардид, ки занон ҳамчун тарбиятгарони насли наврас ва посдорони арзишҳои миллӣ дар пешрафти ҷомеа нақши муҳим доранд. ҳадафи асосии ҳамоиш арҷгузорӣ ба мақому манзалати волои модар, таҳкими эҳтирому қадршиносӣ нисбат ба занону бонувон ва гиромидошти саҳми арзандаи онҳо дар рушду пешрафти ҷомеа арзёбӣ гардид. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар чорабинӣ таҳти унвони муҷассамаи гӯёи зиндагӣ баргузор шуд. таъкид гардид, ки рӯзи модар рамзи нафосату поксириштӣ, зебоӣ ва муҳаббату садоқат нисбат ба зан модар. Модар офарандаи ҳаёт, тарбиятгари наслҳо, ҳидоятгари наврасону ҷавонон барои нек ва пойдории оила мебошад. бонувони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хушбахту сарфароз буда зери ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифта дар ҳифзу ҳимоя ва пешбурди илми тоҷик саҳми босазои хешро дар баробари мардон гузошта истоданд. дар охир ҳунармандон баҳри фароғати ҳозирин ва гиромидошти зан модар барномаи фарҳангиро пешниҳод намуданд. ба ифтихори рӯзи модар дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар он масъулини кумита, кормандзанон ва ҳайати шахсии ин ниҳод иштирок намуданд. зимни ҳамоиш иброз гардид, ки рӯзи модар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз ҷашнҳои муҳиму пурмуҳаббат таҷлил гардида, рамзи эҳтиром, қадршиносӣ ва гиромидошти мақому манзилати зан модар дар ҷомеа мебошад. занони фаъол дар низоми кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ низ бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ фаъолият намуда, дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ, пешгирӣ ва бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода, инчунин дар татбиқи чораҳои мудофиаи гражданӣ нақши муҳим мегузоранд. дар идома як қатор кормандзанони фаъоли кумита барои хизматҳои намунавӣ, иҷрои содиқонаи вазифаҳои хизматӣ ва фаъолияти пурсамар бо сипосномаҳо, рутбаҳои ҳарбӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. чорабинӣ дар толори калони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ баргузор гардид. таъкид гардид, ки бонувони шаҳри азизамон дар баробари ҳифзи анъанаҳои неки миллӣ дар пешбурди корҳои созандагӣ, тарбияи ҷавонони ватандӯст ва ободии диёри азизамон фаъолона саҳм мегузоранд. гуфта шуд, маҳз бо шарофати заҳмату талошҳои занону модарон фазои гарми оилавӣ, оромии ҷомеа ва тарбияи дурусти фарзандон таъмин мегардад. аз ин рӯ ба ҷо овардани иззату эҳтироми модарон ва занону бонувон, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои илмомӯзӣ ва соҳиби касбу ҳунар гардонидани духтарон аз ҷумлаи вазифаҳои афзалиятноки ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад. дар идомаи чорабинӣ тарбиятгирандагони мактаби санъати шаҳри Хоруғ сурудҳои дилнишинро пешкаши бонувон гардонданд. ҳамчунин филми ҳуҷҷатӣ дар бораи меҳру муҳаббати модар нисбат ба оила ва умуман фарзандон ва саҳначаи адабӣ намоиш дода шуд. дар фарҷоми чорабинӣ барои фаъолияти пурсамар ва пешбурди сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, постдоштани арзишҳои миллӣ, ҳифзугиромидошти дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва саҳме босазо гузоштан дар тарбияи насли ояндасоз ба як зумра бонувон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. барномаи фарҳангии аҳли фарҳанги шаҳри Хоруғ анҷомбахши мантиқии чорабинӣ гардид. чун дигар минтақаҳои мамлакат маскунони ноҳияи Рӯшон иди модаронро дар қасри фарҳанги маркази ноҳия бо шукргузорӣ аз фазои осудаи Тоҷикистон ҷашн гирифтанд. дар қасри фарҳанги ноҳияи Рӯшон чорабинӣ оғоз гардид. гуфта шуд, ки бонувони ноҳияи Рӯшон дар ҳамаи самтҳои хоҷагии халқи ноҳия фаъолият намуда, дар пешбурди ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии ноҳия гомҳои устувор мегузоранд. айни ҳол дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ теъдоди зиёди бонувон адои вазифа намуда, дар рушди иқтисодиёти кишвар саҳми сазовор доранд. аз ҷумла аз ноҳияи Рӯшон имрӯз занони роҳбарикунанда дар дохил ва берун аз ноҳия кору фаъолият доранд. 119 вакили ҷамоатӣ, 30 вакили ноҳиявӣ ва 8 вакили вилоятӣ аз ҳисоби занони ноҳия фаъолияти пурсамар доранд. дар ин рӯз як қатор занону бонувон ва ҷавондухтарони касбу кори гуногун бо ифтихорнома ву сипоснома сарфароз гардонда шуданд. баъди қисмати расмии ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи модарон, дастаи санъаткорони бахши фарҳанги ноҳияи Рӯшон
ایشان خاطر جمع آمدگان با شعر و سرودخوانی شاد نمودند. مردم روشنضمیر ناحیه راجقلعه در ردیف منطقه‌های دیگر تاجیک زمین از روز محبوب ترین برای یکایک ماه روز مادر استقبال نمودند. با افتخار روز مادر از جانب بانوان فعال نمایش که در آن ادبیات بلند مضمون و نمونه‌های هنرهای مردمی جا داده شده بودند تشکیل گردید. قید کرده شد که مادر از جمله عالی‌ترین نعمت‌های بشری و ادامه دهنده حیات در زمین است و زندگی از نفس گرم و دلنواز او آغاز می‌گردد. در آثار بزرگان جهان نقش زن مادر همچون دلاور و قهرمان، وطن دوست و آزادیخواه، صاحب اراده و رسالت شناس جایگاهی سزاوار دارد. بانوان فعال را که در پیشبرد اقتصاد اجتماع و سیاست پیگیرانه حکومت مملکت سهم ارزنده گذاشتند با افتخارنامه قدردانی نمودند. پس از مراسم تحفه سپاری برنامه فرنگی سرشار از وصف مادر منظور حاضرین گردانده شد. با ابتکار مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در تئاتر موسیقی مسلکوی به نام عطا محمد جان شهر باختر به مناسبت عید مادران چهاربینی جشنی دایر کرده شد. در این چهاربینی زنان و بانوان از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان اشتراک داشتند. تاکید کرده شد که رشد منظم و استوار جامعه به اشتراک و سهم فعال زنان و دختران غیر امکان است. زنان شجاعتمند ولایت ختلان در کارهای دولتداری، سیاست، ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری فعال بوده وظیفه‌های مسئول را به عهده دارند. محض با شرافت تدبیراندیشی‌های حکومت مملکت خصوصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد بلند برداشتن نقش زنان در جامعه چندین سند و قرارهای مهم و سریوقته قبول گردیدند که بازگوی غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زنان و دختران میباشد. در انجام چهاربینی بهر بالادرروی اشتراکداران از جانب اهل فرهنگ و هنر ولایت سرود و ترانه‌های دلاشوب پیشکش کرده شد. ساکنان کلوبشهر بوستانی روز مادر را با شکوه شهامت خاصه تجلیل نمودند. بخشیده به این روز فرحبخش در نزد قصر فرهنگ شهر نمایش هنرهای مردمی را تشکیل نمودند که از صنعت و هنر والای زنان و بانوان این کهندیار گواهی میداد. در قسمت تنتنوی چهاربینی مسئولین شهر و مهمانان برآمد کرده ابراز داشتند که باعث افتخار و سرفرازی است که روز مادر جشن زیبا و پرنشاطی بهاری، جشن شادی دلها و رمز محبت و وفا و عالیه هستی با بهره‌مندی از نعمت استقلال و آزادی و امنیت و ثبات کشور در سراسر کشور با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. در شهر بوستانی کلوب نیز زنان و مادران در پیشرفت جامعه سهم نظررس دارند. امروز شماره عمومی زنان در شهر و دهات کلوب 133,300 نفر را تشکیل می‌دهد که از این شماره 10,055 نفر در منصب‌های گوناگون فعالیت داشته 26 نفر در وظیفه‌های خدمت دولتی در شهر و دهات ایفای وظیفه می‌نمایند. در انجام با چند نفر مادران و بانوان فعال سابقه‌داران آنهایی که سهم گذاشتند در تعلیم و تربیت نسل جوان با سپاسنامه‌های مقامات اجرایی و تحفه‌ها قدرشناسی گردیدند. سرود و ترانه‌های دلاشوب صنعتکاران شهر و هنرمندان شناخته تاجیکستان که سراپا وصف مادر و ترنم بهار بودند به چهاربینی شکوه دیگر بخشید. در شهر باختر بخشیده به روز مادر و گرامیداشت این نعمت به‌بهای عمر چهاربینی ایدانه برگزار گردید که در آن زنان و مادران از کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. در سطح بلند جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیادی دولت و حکومت مملکت نسبت به مادران و زنان و در دوران صاحب استقلالی مملکت منزلت خاصه را صاحب گشتن آنها بوده. زحمت و فداکاری‌های زنان و مادران همیشه قدر می‌گردد. در رفت چهاربینی از جانب مسئولین یک زمره فعال زنان با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدرشناسی کرده شدند. در فرجام از جانب صنعتکاران سرود و ترانه‌های دلنشین پیشکش اشتراکداران چهاربینی کرده شد. در شهر لوکانت ولایت ختلان نیز بخشیده به روز مادران چهاربینی ایدانه با شکوه تحت عنوان مادر تو چراغ خاندان بشری دایر کرده شد. نخست پیش از آغاز چهاربینی اشتراکداران از دستاوردهای رسامان جوان و هنرمندزنان شهر دیدن نموده به هنر و زحمتشان تحسین و آفرین خواندند. ضمن سخنرانی مسئولین اظهار داشتند که زن مادر سرچشمه آفرنده حیات، رمز پاکی و زیبایی، مخزن مهر و وفا و تجسم زنده محبت و صمیمیت میباشد. مادر چراغ خاندان، آفتاب بخت و سعادت فرزندان و سرچشمه مهر و محبت
дар ҷомеа мебошад. дастгирии занон, баланд бардоштани мақому манзалат ва таъмини зиндагии шоиста барои онҳо аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлату ҳукумат мебошад. дар ин рӯз аз ҷониби масъулини шаҳр ба як зумра занон ва ятимдухтароне ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум ҳастанд, сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар фарҷом бахшида ба рӯзи модар барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои дилошӯб пешкаши занону бонувони шаҳри Леваканд карда шуд. ҷашни рӯзи модар дар ноҳияи Данғара бо шукӯҳу ҷалоли тоза дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил гардид. занону бонувон аз 9 ҷамъияти шаҳраку деҳот ва ташкилоту майсаҳо бо хушнудӣ ва шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагӣ дар ин чорабинӣ иштирок намуданд. дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хоса ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зеро нақши занону модарон дар ободии хонадон, тарбия кардану ба воя расонидани фарзандон, ба онҳо омӯзонидани забони модарӣ, одобу маънавиёт, парвариши эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ беназир аст. давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати иҷтимоии худ бо дар назардошти мақому манзалати шоистаи занон ва вобаста ба масъалаҳои таҳкими қадру манзалат ва таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии онҳо аз оғози даврони истиқлолият то имрӯз санадҳои зиёд қабул ва татбиқ кардааст. ин аст ки имрӯз дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар занон дар қатори мардон фаъолияти назаррас доранд. дар идомаи ин чорабинии бошукӯҳ як зумра занону бонувони фаъоли ноҳия ҷиҳати фаъолияти хуби меҳнатӣ бо сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ қадршиносӣ гардиданд. бузургиву муқаддас будани зан модар дар намоиши театри кунонидашуда саҳнаҳои ҷолибу ибратбахш ва суруду таронаҳои дилнишини бахши фарҳанги ноҳия дар ин рӯз ба хубӣ инъикосгар буд. чорабиниҳои гуногуни тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар дар ҳама ташкилоту майсаҳо ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. сокинони 8 деҳаи ҷамъияти деҳоти пӯшинги ноҳия ин иди бошукӯҳро хубу хотирмон таҷлил намуданд. масъулин зимни баромад таъкид намуданд ки модар азизтарин, дилсӯзтарин ва поксириштарин шахс барои ҳар як инсон мебошад. ин олиҳаи ҳусн, парвардаи зебоию иффат, офаранда ва тарбиятгари инсон дар зиндагист. мардуми фарҳангсолору маънавиятгустари тоҷик аз қадим ба қадру манзалати волои модар арҷ мегузоштанд ва ин анъанаи аҷдодӣ то ба имрӯз аз ҷониби меросбарони он ҳамчун арзиш як фазилати поки инсонӣ ба ҷо оварда мешавад. дар чорабинии имрӯза бо арҷгузории том нисбат ба модар бахши фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди рақсу суруд ва саҳнаҳои ҷолиб собит намуданд ки воқеан ҳам модари тоҷик дар ҷодаи ба камол расонидани шахсияти комил, хушахлоқу ватандӯст диққати хоса медиҳад. сокинони ҷамъияти деҳоти Себистон низ ҷашни рӯзи модарро хотирмон таҷлил намуданд. бо эҳтирому самимият нисбат ба модар баромадкунандагон ёдовар гардиданд ки воқеан ҳам модар дар ҳаёти ҳар як шахс нақши аввалиндараҷа дошта ҳамеша баҳри саломатию амни фарзанд дуогӯ мебошад. зикр гардид ки бо баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва дигар тадбирҳои дастгирии занон аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар масъулияту ҳавасмандии занонро дучанд гардонидааст ва онҳо баробари ба воя расонидани насли ояндасози ватандӯсту хештаншинос ҳамзамон барои таҳкими сулҳу истиқлолият ва рушди босуботи меҳан кӯшиш ба харҷ медиҳанд. хонандагони майсаҳои таълимӣ ва тарбиятгирандагони майсаи томактабӣ ҳудуди деҳоти мазкур бо рақсу суруд ва саҳнаҳои ҷолиб ҷамъомадагонро хушҳол намуданд. ҳамин тавр бонувони ин деҳоти доманакӯҳи ноҳия зери сурудҳои дилнишини аҳли фарҳанг то анҷоми вақти муайян гардида шодиву сурур намуданд. ба муносибати рӯзи модар дар ноҳияи вахш чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, фаъолзанон, омӯзгорон ва бонувони касбу кори гуногун иштирок намуданд. таъкид гардид ки зан модар дар ҷомеа мақоми баланд дошта ҳамчун сарчашмаи меҳру муҳаббат, тарбиятгар ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа нақши муҳим мебозад. модарон дар тарбияи насли наврас, таҳкими арзишҳои миллӣ, рушди илму маърифат ва пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ саҳми арзанда доранд.
иштирокчиёни чорабинӣ аз таваҷҷуҳ ва дастгириҳои давлату ҳукумат нисбат ба занону бонувон ёдовар шуда иброз доштанд ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият тадбирҳои муҳим амалӣ мегарданд. дар идома ба ифтихори рӯзи модар як қатор занону бонувоне ки дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла маориф, тандурустӣ ва хизмати давлатӣ фаъолияти пурсамар доранд бо сипоснома ва тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш қадршиносӣ гардиданд. барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардид ки бо суруду таронаҳои дилнишин ва намоиши ҳунарҳои бадеӣ фазои идонаро боз ҳам пуршукӯҳтар гардонид. дар ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонӣ чорабинии ҷашнӣ ба муносибати истиқбол аз рӯзи модар бо пешниҳоди намоиши ҳунарҳои мардумӣ оғоз гардид. дар намоиши идона ҳамчун рамзи ҳифзу муаррифии фарҳанги бостонии миллати тоҷик, намунаи либосҳои миллӣ ва маҳсули ҳунари дастии бонвони ноҳия пешниҳод шуд ки баёнгари ҳунармандии занону модарони ноҳия, таваҷҷуҳи рӯзафзуни онҳо ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, рушду густариши анъанаҳои ҳунармандӣ ва ҷалби ҷавондухтарон ба омӯзиши оинҳои бостонӣ мебошад. қисмати тантанавии чорабинӣ дар толори филармонияи мардумӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони касбу кори гуногун ва доираи васеи занони фаъоли ноҳия баргузор шуд. муҳтавои баромади иштирокдорон роҷеъ ба бузургии зан, модар ва нақши барҷаставу шоистаи онҳо дар камолоти аҳли башар ва фаъолияти давлатдорӣ буд. занон ҳамчун қишри фаъол дар ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонӣ бо бархурдорӣ аз дастгириву имтиёзҳои муфид дар пешбурди соҳаҳои мухталиф саҳмгузоранд. бо ин назардошт як гурӯҳ занони фаъоли ноҳия барои фаъолияти намунавӣ ва ташаббускорӣ дар татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. дар оғози қисмати фарҳангии чорабинӣ аз ҷониби ҳунармандони ноҳия намоиши саҳнаи ҷолиби тарбиявӣ ки ифодагари поксириштиву меҳрубонӣ ва бузургии зан модар буд бо иҷрои сатҳи баланд пешниҳод гардид. дар идома барномаи фарҳангии ҳунармандони ноҳия иборат аз суруду таронаҳои баландмазмун ки васфу ситоиши бузургии модарро таҷассумгар буд, ҳамчун армуғони идона пешниҳоди иштирокдорон карда шуд. зимни ҷамъовади тантанавӣ баромадкунандагон бо изҳори таҳният ба ин муносибат иброз доштанд ки маҳз арҷгузорӣ ба мақому манзилати зан ва қадршиносӣ ин фариштаи рӯи замин аст ки ҳамасола 8 март дар қаламрави мамлакат ҳамчун рӯзи модар бо шукӯҳ ҷашн гирифта мешавад. нотиқон ҳамзамон роҷеъ ба заҳмати шабонарӯзӣ ва бедорхобии модарон изҳори назар намуда модарро қиматтарин неъмати дунё, сарчашмаи муҳаббати беканор, чашмаи мусаффо ва махзани ганҷи фарзанд, инчунин ҳиматбаландтарин шахси башарият маънидод карданд. ба хотири қадршиносии занону бонувони ноҳия ки дар рушду нумӯи соҳаҳои гуногуни ҷомеа саҳми арзанда доранд, ба як зумра фаъолзанон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар идома баҳри иштирокчиён саҳнаи тарбиявӣ ки бузургии зан модарро таҷассум мекард пешкаш гардид. иҷрои суруду таронаҳои дилошӯб дар васфи зан модар ва заҳмати шабонарӯзии ӯ идомабахши тадбири созмонёфта буд ки ба иштирокчиён рӯҳу илҳоми тоза бахшид. дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон низ аз ҷашни модар бо баргузории ҳамоиши тантанавӣ ва дигар чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ истиқбол гирифтанд. дар ин рӯз нахуст дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия маросими тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар роҳандозӣ гардид. зимни баромади худ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид доштанд ки шумораи занон дар ноҳия дар ин давра 28700 нафарро ташкил медиҳад ки 15140 нафари онҳо занони қобили меҳнат мебошанд. аз шумораи умумии занони қобили меҳнат зиёда аз 2000 нафарашон дар вазифаҳои давлатию ҷамъиятӣ кору фаъолият намуда, аз онҳо 40 нафар занони роҳбар ва 8 нафар хизматчии давлатӣ мебошанд. дар ин ҳамоиши фарҳангӣ аз ҷониби шӯъбаи фарҳанги ноҳия барномаи ҳунарии пурмуҳтаво таҳти унвони модар чароғи хонадон пешкаши ҳозирин гардонида шуд ки ба ҳамагон писанд омад ва бо шодию нишоти баҳорӣ аз ин иди бошукӯҳ дар фазои ваҳдату ягонагӣ ва истиқлолияти комили давлату миллат истиқбол гирифтанд. сокинони ноҳияи балҷувон таҷлили рӯзи модарро бо таҳияи чорабинии идона истиқбол намуданд. чорабинӣ дар толори қасри фарҳанги ноҳия бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, занону ҷавондухтарон ва дигар фаъолони ноҳия баргузор гардид. аснои баромади шодбошии иштирокдорон роҷеъ ба фаъолияти арзандаву масъулиятнокӣ ва дастоварду комёбии занон дар ҷомеаи соҳибистиқлоли Тоҷикистон изҳори назар намуда бо ифтихор таъкид доштанд ки дар ноҳияи балҷувон фаъолияти занон дар ҳама соҳаҳо назаррас буда, натиҷаи фаъолияти пурмаҳсули онҳо нишондодҳои ба маротиб афзояндаро ба бор оварда истодааст.
ҳамчунин дар раванди чорабинӣ маросими қадршиносии бонувони фаъоли ноҳия ки дар рушду пешрафти ҷомеа ҳифзи фарҳангу арзишҳои миллӣ таълиму тарбияи фарзандон ва пойдории оилаҳо саҳми арзишманд доранд баргузор гардид. дар идома намоиши филми кӯтоҳи тарбиявӣ бо таҷассуми мақому манзалати зан модар, бузургӣ ва фидокории ӯ барои фарзанд ва нақши модар дар камолоти инсон пешниҳоди ҳозирин карда шуд. қироати порчаҳои шеърӣ дар васфи модар ва муаррифии фарҳанги либоспӯшии миллӣ аз ҷониби ҷавондухтарон бори дигар таваҷҷӯҳ ва ташаббускории занонро нисбат ба ҳифзу гиромидошт ва эҳёи ҳунару анъанаҳои мардумӣ ба таври возеҳ инъикос намуд. барномаи фарҳангии ҳунармандони ноҳия бо савту навоҳои дилошуб ки васфу ситоиши модарро тараннум мекард пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд. ба муносибати рӯзи модар дар ноҳияи қободиён чорабинии фарҳангӣ доир карда шуд ки дар он масъулини мақомоти маҳаллӣ ва занону ҷавондухтарон ҳамзамон модарони собиқадор иштироку суханронӣ намуданд. қайд гардид ки модар мавҷуди муқаддас аст ва зиндагӣ аз ӯ ибтидо мегирад. бузургтарин рисолати модари тоҷик аз азал тарбияи фарзандони нобиғаву хиратманд ватандӯсту ватанпараст бо нангу номус, далеру шуҷоъ, озодихоҳу адолатпарвар ва ҳунарманду созанда мебошад. дар идомаи чорабинии имрӯза ки ба бузургдошти рӯзи модар дар ноҳияи қободиён сурат гирифт, як қатор фаъолзанон ва собиқадорони меҳнат бо тӯҳфа ва сипосномаҳо қадршиносӣ карда шуданд. барномаи ҷолиби аҳли фарҳангу ҳунари ноҳия бошад анҷомбахши чорабинии имрӯза ба шумор мерафт. ҳамзамон ба гиромидошти рӯзи модар дар ноҳияи 5 чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ доир карда шуд. намоишгоҳе ки ба хотири арҷ гузоштан ба қадру манзалати зан модар ва эҳтиром ба ҳунари волои онҳо, ҳамчунин маҳсули дастранҷи хонандагон ва варзишгарони ноҳия ташкил гардида буд, ба чорабинии имрӯза ҳусну намои тоза бахшид. қисмати тантанавии чорабинӣ дар толори фарҳангии ноҳия идома ёфта, атрофи қадру манзалати зан модар дар ҷомеа андешаронӣ сурат гирифт. зикр гардид ки маҳз тавассути амалӣ намудани сиёсати мақсадноку дурбинонаи ҳукумати кишвар имрӯз зани тоҷик имконияти воқеӣ пайдо карда миёни ҷомеа соҳиби эътибору эҳтироми хоса мебошад. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия занону ҷавондухтарони фаъол бо тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ карда шуданд. барномаи фарҳангии аҳли ҳунари ноҳия ки иборат аз суруду таронаҳои саршор аз васфу тараннуми модарон ва муҳаббат ба ватан омода гардида буд, ба чорабинӣ ҷазобияти дигар бахшид. чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар аҳли маорифи ноҳияи фархор низ аз ин санаи фархонда хушу хотирмон истиқбол намуданд. дар ин тадбири бошукӯҳи идона собиқадорони соҳа, роҳбарону омӯзгорони муассисаҳои таълимию томактабии ноҳия иштирок доштанд. аз суханронии баромадкунандагон бармеояд ки феълан дар соҳаи маорифи ноҳияи фархор фаъолияти омӯзгорон ба хусус занону бонувон назаррас буда, роҳбарии якчанд муассисаҳои таълимӣ ва кӯдакистонҳоро занон ташкил медиҳанд ки нақши онҳо дар ҷомеаи имрӯза калидӣ ба ҳисоб меравад. ҳамчунин саҳми занону бонувони ноҳия дар татбиқи стратегияву барномаҳои соҳа ки баҳри баландбардоштани сифати таҳсилот, таълиму тарбияи насли наврас ва расидан ба ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нигаронида шуда назаррас арзёбӣ гардид. занону бонувон ки дар ин соҳаи басу афзалиандор кору фаъолият менамоянд, аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирии занону бонувон ва баландбардоштани мақому манзалати онҳо арзи сипос намуданд. дар идомаи ҷамъомад ба як қатор омӯзгороне ки дар ин соҳаи калидӣ ки баҳри пешбурди илму маърифат хизматҳои арзанда анҷом доданд, ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. чорабинии созмонёфта бо пешниҳоди сурудҳои дилнишини ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия дар васфи зан модар идома ёфт. саҳми арзишманди занону духтарон ва натиҷаи заҳмати софдилонаи онҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа назаррас ва қобили ситоиш аст. ин нукта дар шаҳри хуҷанд зимни баргузории чорабинии идона бахшида ба рӯзи модар иброз гардид. таъкид гардид ки модари тоҷик давоми тамоми таърих тарбиятгари фарзандони нобиғаву хиратманд, солеҳу поктинат, бофазлу бомаърифат, ватандӯсту ватанпарвар ва ҳунарманду созанда буда ин рисолати муқаддаси худро имрӯз низ бо шарафона идома мебахшад. дар ҳамоиш баён гардид ки имрӯз модари тоҷик дар баробари иҷрои рисолати аслӣ тарбияи насли ояндасоз инчунин сиёсатмадору олим, омӯзгору табиб, ҳунарманду варзишгар, соҳибкори муваффақу коршинос буда дар рушди ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ, яъне дар ободии мамлакат саҳми басе арзишманд дорад. сипас аз ҷониби аҳли фарҳанги шаҳри хуҷанд барномаи рангини консертӣ пешниҳод гардида дар васфи бузургию меҳрубониҳои модар суруду таронаҳо танинандоз шуд.
طی солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати кишвар тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ ва амалӣ намуд ки мақом ва ҷойгоҳи иҷтимоии занону бонувонро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пешрафти давлат баланд бардорад. Ин нукта дар чорабинии тантанавӣ ки ба муносибати рӯзи модар дар беморхонаи клиникии рақами 1 шаҳри Хуҷанд баргузор шуд, таъкид гардид. дар чорабинӣ иштирокдорон нақши занону духтаронро дар таҳким ва рушди ҷомеа, бунёди оила, таълиму тарбияи фарзандон ва афзоиши эътибори хонадон ниҳоят муҳиму арзишманд ва таҷлили бошукӯҳи ин рӯзро ифодаи таваҷҷӯҳ ва эҳтироми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шахсияти зан модар ҳамчун тарбиятгари миллат, роҳнамои ҷомеа ва нигоҳдорандаи фарҳангу арзишҳои миллӣ арзёбӣ намуданд. дар фарҷом гурӯҳи занону духтарон ки дар беморхонаи клиникии рақами 1 шаҳри Хуҷанд кору фаъолияти назаррас доранд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. дар шаҳри Исфара бахшида ба рӯзи модар бо иштироки омӯзгорону кормандони соҳаи маориф таҳти унвони муҷассамаи гӯёи зиндагӣ маҳфили идона баргузор гардид. таҷлили рӯзи модар ки ҳамасола дар рӯзҳои аввали фасли гулрези баҳор дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хоса ҷашн гирифта мешавад, рамзи нафосату поксириштӣ, зебоӣ ва муҳаббату садоқат нисбат ба зан модар мебошад, зеро ки зан модар офарандаи ҳаёт, тарбиятгари наслҳо, ҳидоятгари наврасону ҷавонон ба роҳи нек ва пойдории оила мебошад. бо нишони аршгузорӣ ба нақши занон дар рушди соҳаи маориф, пешрафти илм ва тарбияи насли наврас ба як қатор омӯзгорон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ ҳунармандони шаҳр бо иҷрои сурудҳои дилнишин фазои идонаро боз ҳам рангину хотирмон гардониданд. ҷашни фархундаи модарону бонувон ки ҳамасола аз омадани фасли баҳор ва наврӯзи оламафрӯз мужда мерасонад, дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда шуд. дар оғози чорабинии бо шукӯҳи идона таъкид гардид ки зан модари тоҷик дар баробари тарбияи фарзанд, инчунин дар пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ ва ободиву созандагии Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзишманд мегузорад. дар замони соҳибистиқлолӣ ҳукумати кишвар таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми тадбирҳоро роҳандозиву амалӣ намуд ки мақом ва ҷойгоҳи иҷтимоии занону бонувонро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пешрафти давлат баланд бардорад. дар ин давра асосҳои миллӣ ва роҳу усулҳои ҳимояи ҳуқуқи занон таҳким бахшида, ҷиҳати таъмин намудани имконияти баробари мардону занон ҳамаи заминаҳои қонунгузорӣ муҳайё карда шуданд. ҳукумати Тоҷикистон бо назардошти нақш ва саҳми созандаву бунёдкоронаи занону духтарон барои онҳо фазоеро ба вуҷуд овардааст ки озодона таҳсил ва кор кунанд ва дар ҳамаи соҳаву арсаҳо баробари мардон фаъолият намоянд. дар идомаи чорабинӣ иброз гардид ки яке аз шартҳои муҳимтарини пешрафти давлат осоишу суботи ҷомеа ва ободии ватан модари босаводу соҳибмаърифат мебошад ки метавонад фарзанди хушахлоқу донишманд ва худшиносу ватандӯстро тарбия карда ӯро ба хизмати ҷомеа ва давлат ҳидояту роҳнамоӣ созад. ҳукумати кишвар дар ин самт барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, хоса ҷалби духтарон ба таҳсил таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир менамояд. чорабинии идонаро бахшида ба рӯзи модар барномаи рангину пурмуҳтавои консертӣ бо иштироки аҳли ҳунару фарҳанг ки саршори меҳру муҳаббати зан модар, қадру манзалати он дар ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон ва муҳимтар аз ҳама таҷассумгари сиришти поку номи неки модарон буд, шукӯҳи тоза бахшид. дар шаҳри Исор ба муносибати рӯзи модар чорабинии идона бо иштироки сокинон, намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва занону модарони фаъол баргузор гардид. маросими идона дар қасри фарҳанги шаҳр оғоз гардида, дар он масъулини шаҳр модаронро бо ин рӯзи пурифтихор табрик намуданд. қайд гардид ки модар рамзи меҳру муҳаббат, тарбиятгар ва поягузори асосии оила ва ҷомеа мебошад. занону модарон дар ҷомеа нақши бисёр муҳим ва арзишманд доранд. занон на танҳо модар ва тарбиятгари насли наврас, балки дар рушди иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеа низ саҳми арзишманд мегузоранд. дар идома ба як қатор занону модарони фаъол ки дар рушди соҳаҳои гуногун саҳми арзанда гузоштанд, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳамчунин барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохта пешниҳоди ҳозирин гардид. сурудҳои тараннумгари меҳри модар, рақсу таронаҳои дилнишин ба чорабинӣ ҳусни тоза бахшиданд. бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи ноҳияи рӯдакӣ, бо ҳамоҳангии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия чорабинии идона бахшида ба рӯзи модарон баргузор гардид. ҳадафи асосии чорабинӣ қадрдонии модарон ва бонувон,
тарғиби арзишҳои оиладорӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои занон ва пешбурди фарҳанги эҳтиром ба занон дар ҷомеа мебошад. Дар оғози чорабинӣ масъулон суханронӣ намуда аз ҳисси эҳтироми баланд ва дастгирии модарону бонувон изҳори миннатдорӣ карданд. онҳо таъкид намуданд ки модарон ва бонувон дар тарбияи насли солим ва рушду пешрафти ҷомеа нақши ҳалкунанда доранд. қайд гардид ки чунин чорабиниҳо имконият медиҳанд ки ҷомеа аз ҳисси масъулият ва дастгирии занон огоҳ гардад ва арзишҳои оиладорӣ бештар тарғиб шаванд. дар идомаи чорабинӣ ба модарону бонувон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд ки рамзи эҳтиром ва қадрдонӣ ва ҳамчунин ёдгории гаронбаҳо барои иштирокчиён гардид. сурудҳо, рақсу намоишҳои консертӣ ва барномаҳои фарҳангӣ рӯҳияи шодмонӣ ва ҳамдилии модарон ва бонувонро баланд бардошт. ба муносибати рӯзи модар бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб, фаъолон ва занону духтарон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. тавре таъкид гардид, мақому манзалати модар, заҳмату шабзиндадориҳои ӯ ва рафтори неку пурмуҳаббаташ нисбат ба наслҳои оянда боис гардидааст, ки модарро ҳамчун бузургтарин ва муқаддастарин инсон ҳамеша дӯст дошта азиз шуморанд. рисолати аслии зани тоҷик сабурии ӯст. зан модари тоҷик заҳматкашу меҳнатқарин буду ҳаст ва мемонад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону духтарон дар ҳаёти ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. ҳамасола шумораи занони роҳбар ва ҷавондухтароне ки дар соҳаҳои гуногуни ноҳия фаъолият менамоянд зиёд гардида истодааст, ки ин нишона аз дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳукумати кишвар нисбат ба баланд бардоштани мақоми зан модар мебошад. дар идомаи чорабинӣ бонувони касбу кори гуногуни ноҳия ва модарони собиқадор барои ноил гаштан ба дастовардҳои меҳнатӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. ташкили барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи модар буд, ки хеле хотирмон гузашт. чорабинии тантанавӣ ба ифтихори рӯзи модар дар кохи фарҳанги шаҳраки ғарм баргузор гардид. дар ин маҳфили идона намояндагони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту идора, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва донишҷӯён ширкат доштанд. баромадкунандагон нақши занонро дар татбиқи ҳадафҳои миллӣ хеле ҳам бузург арзёбӣ карда иброз доштанд, ки зан модар сарчашмаи меҳру вафо, офарандаи зиндагӣ ва тарбиятгари фарзандон буда, новобаста ба пастиву баландиҳои зиндагӣ рисолати худро дар ҳама давру замон сарбаландона иҷро менамоянд. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, занони ноҳияи Рашт дар пешрафти хоҷагии халқ саҳми арзанда доранд. имрӯз занон ҳамчун хизматчии давлатӣ, вакили маҷлиси вакилони халқ, омӯзгору табиб, соҳибкору кишоварз фаъолият дошта, садҳо нафар духтарони маҳаллӣ тавассути квотаи президентӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои олии кишварамон барои соҳиби донишу касб шудан таҳсил доранд. дар ин рӯзи муборак аз номи мақомоти маҳаллӣ ба модарони собиқадору фаъол ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар охир ҳунармандон бо барномаи рангини худ хотири аҳли нишастро шод карданд. бинандарони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.